siang, Niko Mangratih Purnama Dewi, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, sanemangken saya ngelaksanayang ujian kinerja. Rajang semeng alit-alite, punapi gatre makasami. Becik, Bu. Inggih, sampun makasami nggih masuk ring rumit puniki. Sampun. Nggih, duaning sampun makasami masuk ring rumit puniki. Ngiring mangkin kawitin pepelajaran puniki antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, sekadi sane sampun alit-aliti uningin, maka sami melajah daring puniki duaning wenten pandemi sekadi mangkin. Ibu Nunas majeng ring alit-alite mangde setate nyarengin atau ngemargiang protokol kesehatan. Nah, mungkin sedurung lantur ring pepelajahan, Ibu Nunas majeng ring alit-alite mangde berdoa dumun. Majeng ring bagi ade, Ibu Nunas pimpin doanya nih. Ibu, ngiring timpal-timpal serang sami, ngiring berdoa menurut keyakinan soang-soang, berdoa ngawit. Mungkin Berdoa puput. ring Google Classroom, Ibu sampun ngewedar absensi majeng ring alit-alit. Ring maka alit-alite absensi dumun, nggih? Durus. Nggih, sampun. Ring galah sane sampun lintang, sapesire sane kari eling. Melajahin materi napi. Tiang, Bu. Inggih Lia. Aja kepaikan lan wewarsalan, Bu. Inggih, becik niki. Minggu lalu alit-alite sampun melajahin indik wewangsalan miwah peparikan. Sani mangkin indayang cinga gambar puniki dumun nggih. Nah, sani mangkin indayang alit-alite urat tiang. Gambar napi sane wenten ring slide puniki. Nah, sani mangkin sapesire sane uning utawi mersidayang nyambatang. Gambar nomor siki miwah gambar nomor kalih. Erlang? Gambar nomor siki nike membawa berita. Gambar ini kaping kalih berita di TV. Inggih, becik cawisan saking Erlang. Maka sire malih jagi nyawis. Tiang, Bu. Inggih Jessica. Gambar A Nike pengantar acara, gambar B Orti Bali Ring TV. Inggih, ring gambar A nike anak atau sang sane maktayang Orti Bali. Sake wale sane gambar B nike Orti nyane. Niki cawisan saking Erlang mewah Jessica sampun becik. Nah, sani mangkin alit-alite jagi melajah Orti Bali. Nah, kompetensi dasar alit-alite melajahin materi puniki. Ka pertama mangde alit-alite makasami mersidayang utawi uning napi nike gatre sane alit-alite cinga ring media cetak utawi media tulis. Nah, kaping kalih kompetensi dasarnya nih mangde alit-alite mersidayang. Nyajiang malih teks orti sane sampun alit-alite wacen. Tetujon alit-alite melajahin materi orti puniki.
Niki, ka pertama, mangde alit-alite mersidayang nemuang krune-krune sukil sane wenten ring teks orti utawi gatre Bali. Kaping kalih, mangde alit-alite mersidayang menganalisis tata titi ngewangun orti sane becik. Kaping 3, mangde alit-alite mersidayang ngerangkum teks gatre Bali sane becik. Nah, sane mangkin manfaat alit-alite yang tenang materi orti Bali puniki pikenoh melajahin materi orti puniki mangde alit-alite makesami meresidayang ni capang wawasan alit-alit indek pari krame utawi kejadian-kejadian sane anyar miwa preside ngambil pebesen napi sane becek ring orti punike. Ring dudonan acara atau dudonan pepelajaran sane mangkin ka pertama alit-alite nguratiang teks orti Bali. Kaping kalih alit-alite ngewentuk kelompok. Kaping 3 alit-alite diskusi tekening kelompoknya nih. Kaping 4 alit-alite meresidayang mempresentasikan hasil diskusi indek LKPD. Kaping 5 alit-alite nyu tetang pepelajaran mangkin. Sampun tatas alit-alite? Sampun tatas, Bu. Ampun, Bu. Inggih. Grup classroom, Ibu sampun ngewedar sampun makesami ngewacen? Sampun, Bu. Ampun, Bu. Sampun. Nah, duaning sampun ngewacen, mangkin indayang alit-alite cingakin. Orti puniki, nggih. Ibu jagin latarang contoh orti Bali. Mangkin alit-alite wacen contoh orti Bali punike. Malih jebos, ibu metaken majeng ring alit-alite sampun mersidayang napiten alit-alite ngerereh unteng ring orti punike. Niki. Driki wenten orti Bali. Indayang wacen dumun, nggih. Nah, ring orti puniki. Sapesire sane mresidayang nyawis pitaken saking ibu. Napi murdan orti punike. Yang, Bu. Ya, bagi ada? Murdan orti punika, inggih punika ring pentas seni ring desa Tejakula, Bu. Inggih, becek nike cawisan saking bagi ada. Kaping kalih keketus saking napi orti Bali puniki. Tiang, Bu. Ya, Dayu. Orti puniki keketus saking Bali TV, Bu. Inggih, becek nike cawisan saking Dayu. Kaping 3. Pikobet napi sane wenten ring orti Bali puniki. Tiang, Bu. Inggih, Mahadewi. Ring orti punika tujuannya ngadang pentas mangda mresidayang lestariang buya tetamian. Inggih, becik cawisan saking Mahadewi. Nah, sane mangkin wenten cawisan sane lianan? Yang, Bu. Inggih. Yang durung resep, Bu, indik materi niki. Durung resep indek materi niki. Sire niki Reikanata. Inggih. Duaning wenten niki semeton alit-alite sane durung resep indek materi orti Bali. Sane mangkin indayang alit-alite biar sayang video pembelajaran puniki. Tetujuan alit-alite mangde makesami resep indek materi orti Bali. Oke, mangkin biar sayang. Om Swastiastu. Yang semeng alit-alite kecunduk malih sareng ibu ring pepelajaran bahasa Bali. Ringgalah sane becek puniki alit-alite jagi melajahin indek materi orti Bali. Orti Bali
inggih punika seluwiring gatre sane kewacen, sane kapireng, sane meduwe tetuek, mangde sang sane mirengang punika wikan indek daging nyani. Mungkin panglimbakan orti Bali. Manut genah nyani wenten kekalih. Dilihat dari tempat adanya berita dibagi menjadi dua. Pertama, media cetak atau tulis. Kaping kalih, media elektronik. Nah, niki contoh-contoh orti sane wenten ring media cetak miwah elektronik. Tate titi sang ngwangun orti, sane ngwangun orti. Wenten 5W1H, patah sekali bahasa Inggris. Contoh niki, 5W1H, what, who, where, when, why, how. What, napi, apa. Who, siapa sira, siapa. Where, DJ, di mana. Why, ampura, when, pidan. Why, ngudiang, how, can. Nah, mungkin what, not atau apa. Jadi, niki selain ring basa Bali wantah pikobet napi sane wenten ring orti punika. Masalah apa yang dibicarakan dalam berita tersebut? Alit-alit ngewacen berita. Nah, jika alit-alit sampun nuning, oh niki berita niki ngicenen indek banjir. Contoh. Kaping kalih sire. Sire sane wenten ngarepin pikobet nganutin orti punika. Siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh dalam berita tersebut atau dalam berita tersebut membicarakan tentang apa, siapa. Sire je sane omong ngering berita punika. Lanjut, wen pidan. Wen pidan, dauh atau galah pidan pikobet nganutin orti punika. Kapan kejadian berita yang disiarkan di contoh TV, radio, utawi koran. Where, DJ genah kewentenan pikobet nganutin orti punika. Di mana masalah itu bisa terjadi? Ring DJ genah nyane, di mana lokasinya? Nah, mungkin why, ngudiang. Ngude utawi ngudiang, kenapa pikobet punika nganutin orti? Mengapa masalah itu bisa terjadi? Apa penyebab dari masalah yang diberitakan? Kaping 6, how, kengken. Kengken dados wenten pikobet nganutin orti punika. Bagaimana solusi dari masalah dalam berita tersebut? Yening contohnya nih berita banjir. Ring dice nih ke banjir nih, where. Pidan kejadian banjir, when. Sire saning rana yang banjir, who, why. Bagaimana bisa terjadi? Sampun alit-alite miar sayang video pembelajaran iwau. Sampun, Bu. Sampun resep indek materi orti Bali. Sampun. Inggih duaning make sami sampun resep indek materi orti Bali. Sani mangken ibu sani metaken sareng alit-alite napi seken resep napi nenten. Nah, sani mangken ibu metaken napi nike orti Bali. Sapa sira becedayang nyawis. Inggih bagi ada. Orti Bali inggih punika saluwiring gatre utawi berita sane kapireng,
Wacian sane modue tetuak mangda sang sane merengang wikan ring daging nyane. Inggih, becik nike cawisan saking bagiade. Tepuk tangan dumun majeng ring bagiade. Yuk, cekeplokannya nih. Inggih. Jadi gatre Bali punike seluwiring gatre sane kapireng, sane kewacen. Tetujon nyane mandesang sane ngewacen punike wikan indek daging nyane. Nggih, kaping kali Ibu metaken. Sapesire sane mersidayang maparang tatet titi ngewangun orti Bali. Tiang, Bu. Inggih, Intan. 5W 1H apa pidan sire dije kenapa mudiang. Inggih, becik banget niki pisaur saking Intan. Tepuk tangannya nih dungun. Inggih. Nah, tatet titi ngewangun orti Bali punike wenten 5W 1H. Nggih, apa pidan sire dije kenapa ngudiang. Nah, ring petaken sane sampun Ibu taken nang iwau berarti alit-alite make sami sampun resep indek materi gatre Bali utawi orti Bali. Nah, sane mangkin Ibu sampun ngewedar LKPD sane Ibu share ring Google Classroom miwah WA grup alit-alite. Nah, sane mangkin lurus alit-alite blik bagang teken kelompok nyane sane sampun Ibu kebagi. Yening wenten sane durung tatas dados takenang sareng Ibu. Mangkin Ibu share dumon niki LKPD nyane mangda alit-alite nenten bingung nggih. Sampun cingat Drike LKPD nyane? Sampun, Bu. Nggih. Sampun, Bu. LKPD lembar kerja peserta dik. Nah, niki alit-alite wacan petunjuk mengerjakan LKPD. Nah, yening sampun alit-alite indayang wacan orti Bali puniki utawi dados ngrereh ring videonya nih ring link puniki. Nah, murdenyane Dinas Pariwisata Bali ngewawanin pengambil pemargi indik kewentenan orti virus corona. Alit-alite wacan dumun orti Bali puniki, yening sampun usan ngewacen indayang cawis pitaken kegiatan 1, cawis pitaken kegiatan 2, miwah kegiatan 3. Wonten pitaken indik ngarianin LKPD puniki. Tiang, Bu. Inggih ketut. Tiang lagi metaken, Bu. Tiang durung tatas indik tugas ring LKPD. Tugas punika satu kelompok makarya siki napi masing-masing tetap makarya siki-siki, Bu. Inggih. Becik niki pitaken saking ketut. Mangkin wenten sane jagi ngwantu Ibu nyawis pitakene ketut. Tiang, Bu. Ya Erlang. Iki iraga meblik bagan sarang kelompok. Nanging tugas LKPD puniki tetap soang-soang lagingin siki-siki nggih. Mangda sami prasida tatas uning tekening materi. Inggih, sukseme niki Erlang sampun ngwantu Ibu nyawisen pitaken saking ketut. Nah, ring ngarianin LKPD puniki alit-alite soang-soang mekarye nanging melik bagang nyane tekening kelompok. Mangde make sami tatas uning indek materi orti Bali. Nah, sane mangkin enten malih pitaken. Nenten. Inggih, duaning nenten wenten sane metaken malih indayang mangken blik bagang tekening kelompok suang-suang ring grup WA masing-masing. Ibu ngicenin galah wantah 25 menit. Usan alit-alite diskusi, indayang alit-alite kirim hasil diskusinya nih ring grup WA. Mangde Ibu mersidayang nureksain pekarian alit-alite nike sampun patut napi durung. Inggih malih jebos usan diskusi punike malih masuk ke rumit puniki. Jadi nglanturang presentasi napi sane sampun alit-alite karyanin ring kelompoknya nih. Inggih durus diskusi tekening kelompoknya nih. Di tatkala alit-alite ngarianin LKPD puniki
Inggih, duaning sampun galah 25 menit. Sampun maka sami usan ngarianin LKPD. Ampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, inggih. Nah, mungkin niki Ibu sampun nerima unggahan hasil perkaryan alite ring grup WA. Inggih. Nah, sani mungkin indayang presentasiang hasil diskusi alit-alite indek LKPD punika. Nah, sani mungkin kelompok sire sane jagi presentasi indek kegiatan siki ring LKPD. Tiang Bu, angga kelompok 3 dulu. Inggih, Erlang lurus. Kruna sukil sane wenten ring orti punika, juluwarte, soale patre, terepti, kaap tiang, musadu ajeng, pengkuran, lan ngagengan. Inggih, nika cawisan saking Erlang. Sane mangken wenten sane medue penampen sane lianan. Nggih, sira medue penampen? Tiang Bu, Inggih Intan. angga kelompok 1. Kruna sukil nyane nguatesin nindihin pikobet. Inggih, ring cawisan saking Erlang miwah Intan nike sampun becik. Nggih, nike kruna-kruna sukil sane wenten ring orti Bali sane sampun alit-alite wacen iwau. Nah, indayang polia cekoplokan dumeng majeng ring semeton alite. Nggih. Nah, sane mangkin indek kegiatan kalih alit-alite ngerarah 5W1H sane wenten ring orti punike. Nah, siapa sire sane mersidayangnya wis pikobet napi sane wenten ring orti punike. Tiang Bu, Inggih Lia. pikobet nyane kenahna sapinyane pengaruh wisatawan ke DTW Pantai Pandawa. Inggih, becek cawisan Lia, sake wale Lia ngwacen nyane mangde tepat nggih. Picawis nyane pikobet nyane punike kahanan sepi nyane pengaruh pengrau wisatawan ring DTW Pantai Pandawa. Inggih, sampun becek nih kecawisan nyane, nggih. Kaping kalih pidan DTW Pantai Sepi kerauhin oleh wisatawan. Sapa sira mersidayang nyawis? Tiang lagi nyawis, Bu. Inggih, Yuda. Pantai Pandawa sepi ring wase 2021 pemeksenyane rikala libur lebaran. Inggih, becek banget niki pisaur saking Yuda. Pantai Pandawa sepi ring warse 2021 puniki pemekasnyane rikala libur lebaran. Mangken selantunnya nih, sire sane mau sang DTW Pantai Pandawa sepi kunjungan pariwisata sampai sire sane mersidayang nyawis. Tiang nyawis, Bu. Inggih Mahadewi. Saya masang Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Desa Pantai Pandawa, Wayan Duarte. Inggih, becek cawisan Mahadewi, sane mau sang Ketua Badan Perencanaan Pengembangan DTW Pantai Pandawa. Inggih punika Wayan Duarte. Nah, selantornya nih. Napi sane ngeranayang DTW Pantai Pandawa nike sepi pengunjung. Sapa sira mersidayang nyawis? Inggih Jessica. Sane ngeranayang sepi pengunjung nika panglibakan jagat sekadi mangkin wenten pandemi COVID-19. Inggih, becek nih kecawisan saking Jessica, sane ngeranayang sepi pengunjung punike sekadi panglimbakan sekadi mangkin niki wenten pandemi COVID-19. Akeh wisatawan sane nenten mersidayang ke Bali terutamanya nih, nggih. Nah, sane mangkin Ibu sampun boleh niki foto hasil diskusi alit-alite. Nah, mungkin Ibu turek sain nggih. Nah, kelompok siki sampun taler patut pitaken 1 2 3 sami sampun patut. Kelompok 2 sampun patut sake wale ring pitaken siki wenten sane jurung jangkep. Pitaken 3 taler patut pitaken 1 2 3 sami sampun patut. Kelompok 4
patah sami sampun patut. Nah, niki duaning make sami pekaryan nyani sampun becik, berarti sampun resep indek pepelajahan orti Bali puniki. Duaning alit-alite make sami sampun semangat melajahin materi gater Bali, sampun becik ngarianin LKPD, ngiring make sami ngicen cekoplokan numun majeng ring sisya-sisya puniki. Duaning alit-alite sampun nganalisis kruna sukil miwah nganalisis tata titi ngewangun cerp orti Bali, mangkin sapesire meresidayang ngewantu ibu nyutetang pepelajahan ring rahine sane mangkin. Inge bagi ada? Orti inggih punika saluring gatra utawi berita sane kapirang kuacian sane medue tetuak mangdasang sane ngirengang wikan ring daging nyane. Inggih becik nika cawisan saking bagi ada. Wenten sane medue pinampen sane lianan. Tiang Bu. Inggih Dayu. Orti Bali inggih punika tata titing wangun orti inggih punika wenten what napi apa, when pidan kapan, who sapesira siapa, why mudiang mengapa, where dije di mana, how can bagaimana. Inggih, becik niki cawisan saking Dayu. Suksema banget majeng ring bagi ada miwah Dayu sampun ngewantu ibu nyutetang pepelajahan sane mangkin. Nah, cutetan pelajahan sane mangkin orti punike inggih punika gatre sane kepireng, gatre sane kewacen, tujuan nyane, mande sang sane mirengang punike wikan indek daging nyane. Ring orti Bali punika wenten 5W1H. Napi pidan sapesire mudiang dije miwah ken. Nah, ibu mapi peteket majeng ring alit-alite mangda resep indek orti Bali. Santukan orti Bali punike preside ngicen informasi-informasi sane penting. Pebesen-pebesen nyane nike membuat pisan ritat kala iraga ngelaksanayang ring kehuripan sekadi mangkin. Ring classroom ibu sampun ngewedar soal evaluasi. Durus mangkin alit-alite nyawis pitaken evaluasi punike. Galah nyane ibu icen wantah 15 menit. Durus. Nah, iwau alit-alite sampun melajahin indek materi orti Bali. Nah, ring pertemuan minggu depan, alit-alite melajahin indek krunetiron ring satwa Bali. Ibu Nunas majeng ring alit-alite mangde make sami ngewacen buku, ngewacen LKS, miwah ngerere informasi ring internet indek materi punike. Bu. Duaning sampun galah. Sedurung ibu puputang pelajahan puniki ngiring mangkin berdoa dumun. Ibu Nunas majeng ring ketua kelas mangde mimpin doanya nih. Ibu, ngiring semetan serang sami berdoa dumun. Berdoa nganutin keyakinan soang-soang, berdoa ngawit. Doa puput. Inggih, suksema bagi ada sampun wantu ibu, mangkin ngirim puputang pelajahan puniki antuk para mesanti. Om Santi Om. Om Santi Santi Om. Inggih.